Zamislite, danas mi je nestalo struje, jedno 3 sata nije bilo struje, što i u principu ne bi bio neki problem da nisam prije podne otišao na sajam, poljoprivredni sajam i tamo istrošio bateriju i onda došao kući kada muk. Moj HEP, ne radi se to tako. Evo, da ne trošim bateriju, samo ću vas uputiti šta će danas biti. Znači idem prema stadionu, stadion je tamo, ali ja neću ići na utakmicu jer bit će pobjeda Hrvatske, tako da naime idem do Tvrđe vidjeti šta se događa, možda upecat kojeg navijača ili navijačicu ili navijače. Ajmo vidjeti šta će se dogoditi. Naletio sam na jednu malu grupicu navijača, naravno Hrvatske. Ne znam još gdje su Austrijanci. Aj, probat ćemo i njih naći. Ni traga ni glasa Austrijancima još. Evo, uletio sam u jedan slambuš. Lijepo ljudi stižu, izgleda da je stadion rasprodan, tako da će atmosfera biti ajme. Moram odmah naglasiti da, nažalost, s obzirom na ove uvjete zapravo koje nam pruža kazamat, a to je te neke mikro uvjete što se tiče vlage, velika je vlaga, pa nismo mogli tako nešto reprezentativno napraviti, tako da nema fotografija, radova na papiru i grafika. Evo i za kraj večeri, kod Joze Truvača sam uzeo malo dobre hrane. Hrvatska gubi 3:0, drugim riječima, niko nije predvidio da će ova tekma otići u ovom smjeru. No, ovaj hamburger spašava stvar i to je to. Vidimo se u sljedećem videu.